ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi da ka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakasi Student Union Jaw Circle hakalai trek urampang araja apusau kelai kusnam yaki samna puli ki bisang basa hakishnong ki bidang hap hapok ke jeli jonga jaw pelun. Kiran prapongut ki samna puli shinrang makin thei ki bilasha pun ku buram hakane ke sngi nadu kerdan kelas 4 berkumjuru ki pass pa hak examen SSLC but HSSLC graduate postgraduate but PhD. Hakane ke sngi la sakhilang nu chairman ke North East Students Organization usamna Samuel Jerwa ublalong ku mukongsan o Assistant Education Secretary jang KSU Sangkmi usamna Shalkit Bok Harbani kirang bashnong jugishnong wa pher ki bahab hapok ka jaw pelun bat ki kime ki pa jugi khenna ba ki samla blasha jiet banyo pediang ya ka khusnam Kajing ai Islam caki samla ibale ba exam juki lasdang la sengren Islam tak kendai sebab lek mulai apa long presiden ba man sang sing Nobel long boy boleh barkalaya na ko Islam chapoi pat badai ki por menchwa kasin le nakalian kaseng kami dari kesel body re hadian isuhu ba ki unit kinambur circle kinambur district kinambur tinggal ai bentano ai district ai circle ai unit per bagian le ini cuma ai kusnam kerang ba tara ai kusnam kan long kawayan bagi pat ke nutre kinyo tara ai kusnam halaki khom halaki jom shnong halaki jom khan jom ki barkasmo barkajingle jom sekno bisna ka khlai spa khlai mulai terter hadu ni khidmat Kesorkar ni bahagia Ausnam Arjang lai akan mawa orang long Education Minister Pak Arji Linglo. Kesorkar ni bahagia kalau aku senam si samai pas bah lagi top 20 top 10 hak SSLC bahkan HSSLC. Desi kajing sedang untuk single Islam hak nais bah nak mulai kapulong kesorkar bukan penai kini Islam segi samlah kapulong kajirap tahu Hoi ketinggai juga sek nadu impor mencoba imla kan ai bobor ni ai kata ketinggai berde Henry ke kampung sannya kata kalau ketinggai bani Islam kalau kecing itu ya kata kecing trish tau jopi kecing pensul ya kata kecing trish tau jopi kecing ele jopi nak kau yang bos kau ipan maju keren gini bor bagi sama kihat diberit kiba lepha haginu ni kam gitre lagalong hakajing bule lagalong hajing lekai lagalong pun kadam neka drodor hagado no kasak kita apagi lepha kiloktek kum tusul tiu po shnong po ye po pensing kajing sing uwi nakawai po shoi pa perkadai pan ini kum gibreu banyarang ingkau sentiu ban aisbo ban aibung ban sumar kenapa untuk sentiu unum yang no rim nang yaipo nak kau yang senang bisa kau ipan para kaji mai kusna mentang ni dalam pengalaman narut samla di bawah arsin ban shin kita kusna menjoki kadang kalau bahkan SSLC atau arja arwe kilawan cemat berkunjung akan SSLC arja pulai kilawan cemat berkeni ke bahan sien masuk tenang
baka jing lo kusna ma jongki kam de ka jingkut rege de jing beteng na kawai ke jingele sakawai pa na kawai ke exam sakawai pa panangai tu bagi circle keleng-keleng cuma seng berkumjur cuma jauh circle nangai kalau berbiaya kusna ma tahu snap ini yaki ne di samlai ni na panangai ke jingkut cuma pi kalau pada ai kusna hawai snap tu ani hadir asnam tu ini yang itu hidup di samla dengkat kat kiwe-kiwe deh mereka ni pikir jano ada jano ini bagi lebih lagi exam tu tiga seng ni berapa kacing temu kau kalau orang ai mesti bi nak lebih nak kau buat sesuatu orang ai berpen itu dia kata kacing lebih kacing pi lagi kam kacing pi berfitrai berfipuli nak kau kesi sesuatu itu tu berpoi yang katong berpoi sekemat kami ni bersuk kedai kacing teris tahu jopi kacing len nanti jopi esipur ki kacing subha jom ni berthai kedai biaya miram hak kau jopi berki samla kam belahe siapan satu bah kacing wan jopi sekemat kedai kacing teris tahu jopi berkom kawai belum play wai pi tak stop kerpang jopi apabila menlepai exam jopi apabila menpat iki boleh jopi bon koi bi na skol ngai tho ki pule kon lagi bon kata rekim la mon cepat barbele bakata ka jingla kot joki ka jingla joki berpat ya ki pule ki khamduna ribopi ki pule ka chu kanta ki dari wan ki chamat ki bele boleh mai pi kasap kerpang apabila berpat ya ki pule bila bersutu bila bersyamphang ya ki pule bernyem ni berbulan ni kata kasap boleh berlain Member